muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. nshuti banywanyi mwiriwe neza. Impunzi z'abarundi baba mu nkambi ya Mahama mu Rwanda bahangayikishijwe n'ibibazo byatewe n'ibyiciro by'ubukungu babashyizemo. Cyambere hari ingaruka mbi kuko habonekana ubujura bwinshi bukabije tutari bwanabona ahubwo ku buryo nko mu gatondo turamuka hari amazu menshi yabomowe, abantu bagiye bakiba amagaze, bakiba ibintu mu nzu, abenshi bamaze no kwiheba. Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi ya Mahama, akarere ka Kirehe, intara y'Uburasirazuba mu Rwanda. Loni irasaba abayigize amadolari arenga miliyari 4 yo gufasha igihugu cya Yemen cyajahajwe n'intambara. Naho Ukraine yamaganye igitekerezo cy'Uburusiya cyo kutagira uruhande Ukraine ibogamiramo mu bibazo by'isi. Ikaze muri aya makuru, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi rero tuyahere muri Ukraine. Nk'uko nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Ukraine yamaganye igitekerezo cy'Uburusiya cy'uko idakwiye kugira aho ibogamira mu bibazo by'isi. Fidel Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ukraine yiyamirije icyiyumviro cyashikirijwe n'Uburusiya kisaba kutagira aho yegamira kugira ivyo bihugu vyompi bishobore kumvikana. Abategetsi b'Uburusiya bemeje ivyashikirijwe n'abajejwe ibiganiro b'ico gihugu ko bariko biyumvira ukuntu Ukraine itogira aho ihengamira nguko bimeze ku vyerekeye ibihugu vya Autriche n'Ubuswede. Bavuga ko ivyo vyotuma impande zompi zishobora kumvikana mu biganiro vy'amahoro bifise intumbero yo guhagarika ingwano imaze indwi zitatu. Vladimir Medinsky, umutegetsi mukuru ajejwe ibiganiro w'Uburusiya, yatangaje mu gitondo c'uno musi wa gatatu ko abategetsi b'Uburusiya bari bashikirije ico ciyumviro. Umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yatangaje ko Uburusiya bwo kwemera iciyumviro c'uko Ukraine iba igihugu kitagira aho gihengamiye. Ni mu gihe inteko z'Uburusiya zibandanya gutera amabombe mu bisagara vya Ukraine mu ndwi igira gatatu zitangwa ibitero muri ico gihugu. Intambara muri Ukraine ariko no muri Yemen ni igihugu cyayogojwe n'intambara. Umuryango w'abibumbye Loni uyu munsi rero ukaba wayisabiye amadolari miliyari 4 na miliyoni 270 yo kuyifasha. Ni inkuru nayo mugezweho na Fidel Niyongabo. Ayo mafaranga agenewe kugabanya ububabare bw'abanyagihugu mu gihe abantu bagera ku bihumbi 161 bashobora kugiramirwa n'inzara muri uyu mwaka w'ibihumbi 2022. Ikoraniro ryo gutorokanya ayo mafaranga ryateguwe n'ibihugu vy'Ubusweda n'Ubuswisi hamwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ONU Antonio Guterres rizocira ku mayanga batanga imfashanyo ku bintu abanyamerika bakeneye mu buryo bwihutirwa. Iyo koraniro ribaye mu gihe amakungu araje gushinga n'ingwano iri kibera muri Ukraine. Iyo ngwano yaribagije ibindi bibazo bigeramiye abanyagihugu mu bindi bice bitandukanye vyo ku isi kuva Uburusiya butangwa ibitero muri Ukraine ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Abanya-Ukraine barenga miliyoni 3 baramaze guhunga Ukraine, vyatumye haba impungenge ko ibibazo vyo muri Yemen bishobora kwibagirwa. Mu ijambo yashikirije imbere y'uko ikoraniro rigenewe gutororokanya imfashanyo ya Yemen iba, Karl Skau aserukira Ubusweda yasavye ibihugu bitanga imfashanyo kutibagira Yemen mu gihe amakunga hanze amaso biriko bibera muri Ukraine. Koraniro ryo gutorokanya iyo mfashanyo igenewe Yemen ryari ryegeranije umuriyaridi n'imiliyoni 700 gusa y'amadolari ku miliyaridi 3 n'imiliyoni 850 y'amadolari ishirahamwe ONU ryari ryasavye. Fidel Niyongabo urakoze. Noneho Oriane itangiye ishaka kwakire tujyane muri Mexique, igihugu gisanzwe kizwiho ko kitorohereza abanyamakuru. Umuyobozi w'ikinyamakuru cyitwa Monitor Michoacan gikorera kuri murandasi yishwe. Oriane, byagenze bite? Igipolisi cyo muri leta yo mu burengero bwa Mexique Michoacan catangaje ko umumenyeshamakuru Armando Linares yishwe arashwe aho yarari mu nyubakwa iri mu gisagara ca Chitacuaro. Ivyo bibaye nyuma y'indwi nke umwe mu bahora bakorana mu kinyamakuru Monitor Michoacan, Roberto Toledo, nawe nyene yishwe arashwe. Leta ya Michoacan imaze igihe kirekire cyane igeramiwe n'intambara hagati y'imigwi y'abagizi ba nabi b'abadandaji b'urumogi. Itororokanizo ry'abanyamerika AP ritangaza ko umumenyeshamakuru Linares yari yaratangaje ko yakorewe iterabwoba inyuma yaho atangarije ko yiyandikishije mu mugambi wa leta wo gukingira abamenyeshamakuru. Mu bamenyeshamakuru bamaze kwicwa muri Mexique muri uwo mwaka harimwo Lourdes Maldonado Lopez yishwe arashwe imbere y'urugo rwiwe mu gisagara ca Tijuana kiri mu buraruko bw'igihugu. Margarito Martinez, uwundi menyeshamakuru afata amasanamu, nawe nyene yishwe arashwe imbere y'urugo rwiwe iminsi mike imbere yaho.
uwundi yishwe ni Jose Luis Gambao yishwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere mu ntara ya Veracruz. Oriane Tangishaka na Fideli Niyongabo murakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Nshuti zacu mbibutse ko iyi mwumva ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku maradiyo yanyu mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Ku mbuga nkoranyambaga ni mudukurikire kuri internet eshatu radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook VOA radio yacu. Noneho amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda, mu karere ka Kamonyi, intara y'Amajyepfo. Bimwe mu binombe bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko birimo birica abantu. Ubuyobozi bw'ako karere bwemeza ko hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bagiye gukemura iki kibazo. Eric Bagiruwubusa yanyarukiyeyo atuzanira inkuru. Si rimwe si kabiri humvikana ibibazo by'abahitanwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere ka Kamonyi. Abo akenshi n'ababa bacukura mu buryo butemewe n'amategeko nk'uko abakuriye akarere bakunze kubisobanura. Akarere ka Kamonyi kavuga ko kugeza ubu kabarura ibyanya 4 bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Ibyo ni nabyo bikunze guhitana ubuzima bw'abaturage baba bari muri ibyo bikorwa. Akarere ka Kamonyi kemeza ko nyuma yo kubona no gusesengura mu buryo bwimbitse uburemere bw'iki kibazo, gafatanije n'abandi bafatanyabikorwa bari kugishakira umuti. Uyu ni Bwana Silver Nahayo uyobora akarere ka Kamonyi. Aho tugeze uyu munsi hamwe n'ibiganiro dukomeje kugirana n'ikigo kibishinzwe gifite ubucukuzi mu nshingano, turateganya ko ibi birombe bigomba guhabwa ababikoreramo bakabyicungira. Ndibwira ko icyo nitukigeraho kizaba gikemuye ikibazo, kuko n'ubundi aho duhura n'ibibazo ni aho ngaho hatarimo abahakorera. Izo nzego zose rero abo bose bari muri icyo gikorwa tugenda tuganira tugira ngo turebe uko icyo kibazo cyagenda gikemuka, twakomeza kugira abantu bagenda basiga ubuzima hariya mu birombe. Izina bahebyi ni akabyiniriro baha abashyirwa mu majwi ko bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko. Abo inzego z'ubutegetsi bwite bwa leta n'inzego z'umutekano ziba zibahiga bukware, ari nako bacengacengana nazo. Icyakora mu birombe ijwi rya Amerika yasuye abacukuzi twahasanze batubwiye ko abahebyi batakibaho. Nk'abacukuzi bakora muri koperative y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Kowemika mu murenge wa Kayenzi ku Kamonyi. Barashitse ntaho bagikorera, ntago bakibaho. Babitaga abahebyi ariko barabakurikirana bakabakuramo, nta hantu bagikorera. Abahebyi ntago bagikora, ni burundu ntago bagikora rwose. Baramufunga bakamukatira. Bigenze gute? Iyo bamufashe hari mu guheba nk'imvura yaguye. Uganiriye n'abakora mu birombe bacukuramo amabuye y'agaciro byumvikana ko ari bwo buzima kandi bubatunze umunsi ku wundi. Ni umurimo bigaragara ko wiganjemo abagabo kuruta abagore. Mu bagore bake babashije kuwisukira harimo Sandrine Yakujije ukora muri koperative Kowemika. Akazi kameze neza, turagakora kandi umushahara wacu tuwubona neza. Uguhaye akazi akaguhemba neza, mu by'ukuri aba yaguhaye byose. Nubwo wenda uri kubona dusa gutya, nyine aka ni akazi kacu. Nyuma y'aka kazi duhuye wabona koko turi abantu bakora muri kampani Kwemika, ukabona ko dusobanutse. Niyo mibereho yacu. Gute? Niko kazi nyine dukora kadutunze. Ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abiswa abahebyi cyangwa se abandi bacukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe baryemerera ko babikora. Gusa amakuru aremeza ko i Rukoma hari umugabo waguye mu birombe kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize 2021 na n'ubu. Uyu baba bo mu muryango we ndetse n'abategetsi barashakishije baramuheba. Bwana Nahayo uyobora akarere ka Kamonyi akavuga ko ntako batagize bamushaka, akemeza ko aho bigeze basa n'abahebye. Ariko dukurikije imbaraga zanakoreshejwe, kwemeza ko 100% umuntu yaba arimo hariya nabyo ntabwo tubihamya neza, kuko hakoreshejwe imashini turagerageza tubona mbese ntabwo tubashije kuba twamugeraho. Cyakora ubwo nihaboneka andi makuru yandi yarengaho dushobora gukomeza n'ubundi tukaba twashakisha, ariko dukurikije amakuru twari dufite n'aho twashakishirije ntabwo twabashije kuba uriya muntu twamugeraho.
turizera ko mu minsi izaza ikibazo cy'abahebyi bacukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko kizaba kitagihari kuko ibirombe bizaba bifite ababikoreramo. Ijwi rya Amerika kandi nta mibare ya nyayo yabonye igaragaza uburemere bw'iki kibazo cy'abagwa cyangwa bakomerekera mu birombe ku Kamonyi buri mwaka, ahanini babikora mu buryo butemewe n'amategeko. Icyakora mu mwaka ushize 2018 byigeze gutangazwa ko mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ibirombe byahitanye abacukuzi 4. Bamwe mu bafatanyabikorwa b'akarere ka Kamonyi bakavuga ko bafatiye ku gihe iki kibazo kimaze gishobora kuba cyarabaye agateranzamba. Kugeza amagingo y'akarere ka Kamonyi karabarura ibirombe 4 bicukurwamo amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko biri mu mirenge ya Rukoma na Ngamba. Gusa ikibazo cy'abagwa mu birombe by'amabuye y'agaciro cyo si umwihariko wa Kamonyi kuko gikunze kumvikana mu bice bitandukanye by'igihugu ahacukurwa amabuye y'agaciro. Kamonyi bacukura za Gasegereti na Koruta. Bagira ubusa Ijwi rya Amerika ku Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Eric urakoze. Noneho tujye mu karere ka Kirehe ho ni mu burasirazuba bw'u Rwanda. Impunzi z'abarundi mu nkambi ya Mahama babayeho bate? Barataka ubukene kubera ko batabona imfashanyo zijyanye n'ibyiciro babashyizemo bijyanye n'ubukungu bwabo. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu mushya mu Rwanda Thierry Ndayishimiye. Ibi byiciro bitatu byerekana umugumo ntarimwo mu by'ubutunzi byatanguye gukurikizwa mu kwezi kwa gatatu mu mwaka uheze w'2021. Uwa mbere wiganjemwe abantu bafise indwara zidakira n'abageze mu za bukuru. Uwa kabiri ukabamwe abantu bafise umuryango ugizwe n'abantu bageze ku 8. Abari mu mugwi wa gatatu nabo nabatemerewe amafaranga impunzi zari zisanzwe zihabwa yo kwitunga no gutunga imiryango yabo. Aba ni bamwe mu mpunzi ziba mu ikambi ya Mahama. Umva uko babwiye Ijwi rya Amerika. Cyambere hari ingaruka mbi kuko habonekana ubujura bwinshi bukabije tutari bwanabona ahubwo ku buryo nko mu gatondo turamuka hari amazu menshi ya bomowe, abantu bagiye bakiba amagaze, bakiba ibintu mu nzu, benshi bamaze no kwiheba. Inkanze nka sosiyale w'inkambi nk'abantu bangendera ni benshi cyane kabisa baza bandirira amakimbirane yo mu ngo kubera nyine imibereho yabaye mibi. Ingaruka byangizeho nyine byarantangiye kuntera stress, ntangira no kugira nyine kuyamparana umutwe udakira. Naho uhagarariye urwaruka muri iyi kambi ya Mahama, Kwizera Diodone, avuga ko urwaruka ahagarariye nabwo rwishoye mu biyayura umutwe kuko rwishi rwisanze mu ciciro ca gatatu kandi ataco bifashije. Aramaze ishure, arabashingiranywe bakiri bato gutyo bafise ya myaka yo gukora, bahura n'imbogamizi nyinshi. Iyo rero abana bisanze muri ubwo buzima kenshi baja mu biyobyabwenge. Turamaze guhura n'amakese menshi y'abana ariko barishora mu kunywa amatabi n'inzoga. Umuyobozi aserukira impunzi ziba mu ikambi ya Mahama, Revera Pasiteri Jean Bosco Kwibishatse, yemeza kwishigwaho ry'ibi byiciro byakoze ku baba muri iyi kambi bose, wagasaba ubushikiranganji bujejwe ubutabazi ndetse na HCR ko bogira ico bakora kugira ngo bafashe izi mpunzi. Nayo nyene ibyiciro byose ari make, utagize icyo aronka nawe urumva yuko ari ikibazo kiba gikomeye cyane. Ubukene buraza, hazamo uburyo bajya mu busambanyi kubera ubukene n'ibibazo. Ibyo byose bigatuma rero bishobora kugira ingaruka, ugasanga ni bamwe bajya havuka inda zitategekanijwe kubera ikigo bagiye gushakisha uko. Dufite ubuyobozi bukuru bw'igihugu ariwo Minema, ibi byose barabona ko bitari bushoboke. Rero nibaza yuko nabo hari izindi ngamba zagiye zirategurwa. Abatemerewe guhabwa amafaranga kugeza ubu bari mu ciciro ca gatatu ni uguturuka ku myaka 18 gushika ku myaka 59, naho mu ciciro ca mbere umuntu akaba yemerewe amafaranga y'u Rwanda angana n'ibihumbi 7 ku kwezi. Mu ciciro ca kabiri naco umuntu akemererwa amafaranga 3,500 y'u Rwanda buri kwezi. Abaronka aya mafaranga nabo nyene bakavuga ko akiri make kuko ibiciro ku isoko byaduze cane. Ariko no kubitwa ngo barafise utwo bafata, abo mu cyiciro cya kabiri bafata 3,500 ku muntu, n'abo mu cyiciro cya mbere bafata 7 ku muntu. Ariko uyu munsi tuvugana irikiro ry'amakoso rigeze kuri 3,300. Umufuko w'umuceri wa rugugwa 18,000, uyu munsi uri kuri 26. Kuri iki kibazo ubushikiranganji bujejwe ubutabazi mu Rwanda Minema buvuga ko ibyiciro byashizwe mu ikambi bidafise isano na rimwe n'ibyiciro by'ubudehe bisanzwe bishirwamwe abanyarwanda. Kagire Gonzage ni umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bujejwe ibikorwa by'ubutabazi, yabisiguriye Ijwi rya Amerika mu buryo bwanditse.
ku bufatanye bw'ishami rya ONU ryita ku mpunzi na porogaramu ishinzwe ibiribwa ku isi PAM hashyizweho uburyo bwo kuva ku gutanga ubufasha ku mpunzi zose, ahubwo impunzi zigafashwa hashingiwe kukeneye ubufasha kurusha abandi, hagamijwe gusaranganya ku buryo busobanutse ibihari. Niyo mpamvu hagendewe ku makuru asanzwe ahari, impunzi zashyizwe mu buryo bwo gufashwa hakurikijwe uko abantu bishoboye. Uyu munsi 85.18% by'impunzi zose ziri mu nkambi bagaragara nk'abakeneye ubufasha bwose, kandi abo barafashwa. Gushika ubu impunzi ziba mu ikambi ya Mahama zigizwe n'abarundi n'abakongomani, bose hamwe bakaba 55,000. Muri abo hafi 40% bagizwe n'ugwaruka. Thierry Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Urande barara igira hirya ariko mata herego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kusekase ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangi kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Papa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Muracyumva radiyo Ijwi ry'Amerika, radiyo yanyu ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho dukomereze ku kiganiro bungabunga ubuzima. Ndabaramukije, ikaze mwese mu kiganiro bungabunga ubuzima, mugitegurirwa n'Ijwi ry'Amerika, mukakigezwaho nanjye Eugenia Mukankusi. Niba ugira allergie ntugire ngo uri wenyine. Inzobere zivuga ko abantu babarirwa muri za miliyoni ku isi hose bagira za allergie. Ibi ni igihe umuntu ahuye n'ikintu gituma umubiri we wivumbura kubera ko utacyakiriye neza. Allergie ziratandukana ku bantu, zishobora kuba zoroheje cyangwa zikaba zanahitana umuntu. Abantu bashobora kugira allergie ku myaka iyo ariyo yose y'ubuzima. Nk'uko imibare y'ikigo Medalet Help ibigaragaza, umwe mu bantu 1,000 ku isi yagize icyitwa anaphylaxis. Ubu ni ubwoko bukaze bwa allergie mu mwaka wa 2021. Ibikunze gutera za allergie birimo ibintu umuntu ahumeka nk'udufu two mu ndabyo, nko mu bwoya bw'inyamaswa, hari ibiribwa bimwe na bimwe nk'ubunyobwa, amagi n'amata n'ibindi. Hari kandi no kurumwa n'udukoko, kauchu, imiti yo mu bwoko bwa penicilline na antibiotique zituruka kuri uyu muti. Ibindi kuri izo ndwara: kwitsamura, kuzana ikimyira kenshi, kuribwa amaso no gufuruta ku ruhu, byose byaba ibimenyetso by'ukwivumbura k'umubiri kuzwi nka allergie. Ukwivumbura k'umubiri ni igihe ubwirinzi bwawo butanze amakuru ku kintu ubwo bufata nk'ikidasanzwe cyangwa se cyateza akaga. Ibimenyetso by'uko kwivumbura bigenda bitandukana. Urugero, abantu barwaye ukubyimbirwa kw'imbere mu mazuru guturutse ku kwivumbura k'umubiri bashobora kuribwa amaso, bagashonga ikimyira cyangwa se bakababara mu gisenge cy'akanwa, bashobora kubyimbirwa umunwa, ururimi, mu muhogo cyangwa se bagafuruta.
kumwe mu kwivumbura k'umubiri gushobora kuba uruhererekane mu muryango, ariko ukundi gushobora guterwa cyangwa se kugatizwa umurindi n'impamvu zitandukanye nko guhangayika, ibyanduza bindi cyangwa se imiterere y'aho uri, nk'igihe ikirere kiba cyuzuyemo ibyuka binyuranye bihumanya. Bimwe mu biribwa bikunze kuvugwaho gutera uku kwivumbura ni nk'amata, soya, ubwoko bw'amafi n'ubunyobwa. Ubushakashatsi bwatangajwe mu kinyamakuru European Journal of Allergy and Clinical Immunology kibanda ku buryo bwo kurwanya uku kwivumbura k'umubiri n'ubuvuzi bwongera ubwirinzi bwawo, bwanzuye ko abarwayi b'Abanyafurika bari mu babukoreweho bafite ubwirinzi kamere mu kwihanganira ubwivumbure bwaterwa n'ubunyobwa. Ufite ubumenyi bungana iki ku bijyanye na allergy? Ese wigeze uhura n'ikintu kikagutera allergy nk'ibiribwa cyangwa se imiti? Aba ni bamwe mu Banyetiyopiya Addis Abeba kuri iki kibazo. Sinzi uko allergy yitwa mu rurimi rwacu, ariko iterwa n'ibintu bitatu. Icya mbere ni igihe umwanda uba ugeze ku ruhu rwacu. Icya kabiri kiyitera gishobora kuba ibyo turya, nk'ibituma twumva tutameze neza. Impamvu ya gatatu ni uguhumeka. Nukiwe n'ikintu kibi cyangwa nkahumeka ivumbi, ndakorora, nkitsamura, n'amazuru agahita afungana. Abaganga bambwiye ko ibyo bituruka kuri allergy. Numvise abantu bavuga kuri allergy ariko sinzi icyo ari cyo. Mpita numva ari icyorezo iyo bavuze ijambo allergy ariko sinzi ibiyitera. Allergy ziterwa n'ibintu byinshi. Nzi ko hari izibasira uruhu. Nkimara kubyara numva ndibwa umubiri kandi sinzi ikiba kibitera. Sinzi niba biterwa n'ibyo nariye, ibyo nanyoye, cyangwa bigaterwa n'izindi mpamvu. Mbona n'uduheri duto dutukura ku mubiri. Numvaga abantu bayivugaho ariko sinzi icyo ari cyo. Numvise ko ari uduheri tuza ku mubiri rimwe na rimwe tukaba twateza ingaruka ku mazuru no ku munwa. Nibwira ko iterwa n'uko ikintu kidasukuye cyangwa cyanduye gikoze ku mibiri yacu. Ibindi bisobanuro kuri za allergy n'uburyo bwo kuzirinda twavuganye na muganga Tahir Lawan Musa ukora mu bitaro bya Nizamiye Abuja muri Nigeria. There is genetic predisposition to allergy. Hari abantu bafite imiterere y'uturemangingo fatizo dukunda kugira uko kwivumbura. Nk'urugero, umubiri w'umubyeyi wivumburira bumwe mu bwoko bw'amafi. Umwana we ashobora kumukomoraho uko gusa nk'ugira ukwivumbura k'umubiri nubwo kutaba guterwa n'ibyo uwa nyina wivumburira, ariko uwo mwana azaba aremye mu buryo yifitemo uko kwivumbura k'umubiri. Rero bigira aho bihurira n'uturemangingo fatizo, aho usanga uwo muntu akunda kugira ukwivumbura k'umubiri kwihariye. Ukwivumbura gushobora kuba ikintu gisanzwe, ariko wa muntu akaba asanzwe aremye ku buryo umubiri we ukunda kwivumburira ibintu. Muri rusange, gusuzuma indwara yo kwivumbura k'umubiri byamye bikorerwa kenshi kwa muganga. Urugero, igihe cyose ngeze aho mpura n'ivumbi nitamura inshuro 18. Aho rero icyo muganga azagerageza gusuzuma ni ukureba niba hari aho bihuriye no kwivumbura k'umubiri. Aho niho hazava kumenya niba uko kwivumbura kwaba gufitanye isano naryo. Umuntu ashobora guterwa ukwivumbura k'umubiri n'ivumbi. Mu gihe hari kimwe mu byo ukeka kibitera, muganga azakoresha isuzuma ryihariye bityo abashe kumenya inkomoko, kubera ko amahitamo ari muri za miliyoni nyinshi cyangwa miliyari. Mu gihe udafite itsinda ryihariye ry'ibikunda gutera iyo allergy runaka, ushobora kutabasha kuyisuzuma. By'umwihariko iyo uvuze kuri Afurika, menshi mu matsinda y'ibisuzumwa akorwa aba ari ingenzi ko abagizwe n'ibyiganje aho iryo suzuma ryakorewe. Muri Malawi, nyuma y'imyaka hafi 2 hari icyorezo cya COVID-19, 7% gusa by'abaturage nibo kugeza ubu bakingiwe iyi ndwara. Abakuru b'imidugudu baragerageza kubihindura, bashakisha uburyo abaturage bashishikarira kwikingiza. Inkuru ya Ramek Masina muri Malawi. Inama zihuza abantu benshi n'ubukangurambaga urugo ku rundi ni bumwe mu buryo abakuru b'imidugudu muri Malawi nka John Sanganiza bakoresha mu gukangurira abaturage kwikingiza. Abakuru b'imidugudu bakuraho urujijo ku mpuha zivugwa nko kuba ngo rutera ubugumba cyangwa ko rwaba ari gahunda ya leta yo kugabanya umubare w'abaturage mu gihugu.
mbaha urugero rw'uko hari imiti igabanya ubukana bwa virusi yongera igihe cyo kubaho ku barwaye indwara zidakira. Leta iba yarashatse kugabanya umubare w'abaturage bapfa, yabaye yarakoresheje iyo miti igabanya ubukana bwa virusi, kandi kugeza ubu abantu benshi bayifata bakabaho. Abakuru b'imidugudu baherekeza abaganga aho abaturage bikingiza COVID-19 ku bushake. Ibyo biri muri gahunda za porogaramu y'umwaka wose iterwa inkunga n'ibiro bishinzwe ibikorwa by'ubutabazi no kurengera abaturage mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ihuriro ry'imiryango 6 itegamiye kuri leta irimo na Gol Malawi rirakangurira abaturage kwitabira inkingo mu bice by'icyaro bya Malawi. Mu karere ka Chef Pasani hafi 1/2 bahatuye ubu bamaze kwikingiza. Namaze igihe kinini naranze kwikingiza kubera ibyo abantu bambwiraga ko inkingo zizangira ingumba. Nk'umukobwa rero nari mfite ubwoba bwo kutazabona abana, ariko naje gusobanukirwa ko atari byo kubera ko hari abagore bikingije kandi barimo kubyara. Ku baturage hafi miliyoni 20, abagera ku bihumbi 800 muri Malawi nibo bonyine bamaze gufata nibura dozi imwe y'urukingo. Ubwitabire buri hasi buraterwa hanini n'imyumvire itariyo ku mutekano n'ingaruka z'urukingo, ariko kandi abashyira mu bikorwa gahunda y'ikingira bavuga ko gukorana n'abakuru b'imidugudu byafashije mu guhindura imyumvire kubera ko abaturage bizera abayobozi babo. Kubona abayobozi b'ibanze bafatira urukingo mu giturage bishishikaza cyane abahatuye, byatumye ubwiyongere bw'abitabira bugaragara mu turere turimo gutangamo ubufasha no gushyira mu bikorwa iyi gahunda. Abategetsi b'inzego z'ubuzima muri leta ya Malawi bashima iyi gahunda. Turabona abantu barimo kwitabira kwikingiza kubera ko abashefu babo babibakanguriye. Ibyo byazamuye ubwitabire mu gufata inkingo kugera ku rwego rushobora kuba ruri hagati ya 15 na 20%. Abashyira mu bikorwa iyi gahunda bavuga ko bamwe mu baturage batinya kwitabira inama kuko bakeka ko bari bukingirwe ku gahato. Gusa iyi mbogamizi irimo gukurwaho n'ubukangurambaga bw'urugo ku rundi, aho abageze mu zabukuru ku bushake bwabo barimo gukingirwa batiriwe barenga umuryango w'inzu. Muganga Anthony Fauci ni umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye na allergie n'indwara zandura cy'Amerika. Ni inzobere iri ku isonga mu rugamba rwo kurwanya indwara ya COVID-19 muri Amerika. Yagiranye ikiganiro n'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Anita Powell ku bijyanye na Amerika mu gufata iya mbere ikorera inkingo ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. You address a global outbreak by a global solution. Icyorezo cyugarije isi yose kugishakira igisubizo kigera ku isi yose kandi mu mbaraga z'isi yose. Ni nayo mpamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiyemeje kandi izakomeza kugeza doze z'inkingo ku bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye. Kugeza ubu miliyoni 400 za doze z'inkingo zimaze guhabwa ibihugu 115. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze cyangwa yemeye doze miliyari 1 na miliyoni 100 z'inkingo uhereye ubu ukagera hagati muri uyu mwaka ubwo tuzaba twinjira mu muhindo. Tumaze gutanga cyangwa twemereye gutanga miliyari 4 z'amadolari muri gahunda ya COVAX, kandi turimo gukorana n'ibigo bya Moderna na Pfizer n'ibindi mu kwagura ubushobozi bwabyo mu gukora doze nyinshi z'inkingo kandi vuba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero ni iri ku isonga ku isi muri iyi gahunda. Amakuru agezweho n'ibiganiro kuri virusi ya corona wabisanga ku ijwi ry'Amerika kuri radio yacu VOA.com. Uyu munsi naha dusoreje, mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Naho ubutaha mugubwe neza, mukore ku buryo umunsi wanyu wari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nibungabunga ubuzima dushorejeho amakuru n'ibiganiro byo kuri iyi saha. Ndabashimiye cyane ko mwabanye natwe, kandi mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.